ana obia wo se oye Kumawood ni o mebo mi audio a magina baabi akase me na maje omo fasa audio no Eyawo. Ade ba kwa mehu wiase ne se wiase sensem show bi so ensem show bi so a na opese o justify say bia ensem a ye ka fa no oni mo hwe a o throw challenge. Dr Likee say obia owo ni video anase audio a ono Dr Likee akogina ba bia ka say Kumawood no ono na eso no ono na ode ba ye na neoma ana waji kuma wo evidence bi sa no. Dr Likee the challenge na den ato abonten se fa bra ahomete medafo Shatta Wale edaswa ewo Kumase na se de ye nyina enim no ba bi obekọ bia nso se bi oni ni nua Dr Likee aka Aka Ebenezer industry ni mu nyina obi afre na wofa anenam na me no kasa yi ene omukopie mu ewo Kesben TV anansa Kesben FM. Shatta Wale eko Kumase kamia say Dr Likee energy a revival kakra because sabi ofana yenim no more times no eya na on kasa bebre ana sabi o ma bonten so mecheche nsemu but this is the second time Shatta call ya mehu say sabi Dr Likee aba bonten or spit fat na media obi kasa de ba ko peda mehwe ne body language ana mehwe ne energy a sabi Dr Likee de kasa no medofo ensam hye ye nuane so say matter say on throne no ne Kumawood no nyon ne de bae na ade wako kasa on ade bae na nyina baabi enka sasem na da me ni time se me ko gina baabi say na niema mpo aye wa wo niema no wa hyehye no woni so afo afre obi tele mesra wonso memu na onso ame nipa ba akutimi so anema kise nipa bebre we be so ha na we aso ha na we aso ha enti aden akwasi minim nyina baabi nso nkoka baabi ena woni pakro wonte ma no ene kasa what you say we kutia baabi enti na mrebu pa ba na wo kasa just like said Nancy Shatta nso kasa nyom to no kro su ejai ena me chese ezi no chese wo de mama mfasa ma metimi di PK na me gina traffic mu na wo ton na me ton ko wa ibida na ma organize PK for boys na ni gina me atiku eno so baba obaka ma Baji Street as well odo ne hia se de one don ka no odo eni hia ye nchirima no ne anwene wo mu like na mo ba no ugidi se de na ya na ma ede sansem no ede ba de minim ne se e kan brabo ho abrabo tora bi a obeyale ho beto ho bedodo tora bi a wa utimi sole wa no na on feel happy wa no mo koton ne ma ye kan se ye koton ne Joseph yeah anyo no ani nwa mo na koton yeah ye ton Joseph na nka wakoni akoku no wakobre okosom okodru ha yesi wasa akofa ohene yere ni asa akwa ye di asem asa to no so asa de ne ko prison hwede awrade ye okodru ho wie ya wakohye nkom se prison ho no kwa na na yi na pie eti obu ho a wo ka ne ho asem a wo tan no no eno no kra na esa pagya no awrade se yi na ye de epie so afi wo be prime minister o onua mo mo ton ne wie ye no omu ba ne ho omu bepa aduan no se mo papa we mo nkofa mo papa mra na me ma mo duane enti wiase no se what street na se a me ni Kumase na mo dua ben na etwie what you say dia ye be yi kakra bat ye be try say ye be dey ye be solve so eti me dia me no do ba mi bia ma ba mu just what twa me mene unia bambuo debi me nia bambuo esole me wa me shazi kasi o esole ametuma de eno na me ka se enye de wo no na ye me die de wo de no na ye me die eyeti kokura na what you say ye nyina ye boa na industry na ye dey apagya enye me nko na me ko pagya wo
Me nko mentimi ade so we metimi mentimi me ne me nuanom me colleagues ene ye nyina ye dey ye nti se banes ene ye twabo me na ye di matema enye no ane say yi komfa nkoma pem ba bia tan ma pem dokunu bi adi bibi anam de Shatta Wale nyuma asem komfa ba bia tan no mada enyum no mu de everybody ya kwaten ana ya kwaten me la pa na no wanka ya kwaten no can say o say like my thing Sure. Why come here mu sisa no ma. I dey be don that's it oh intimi nua mesre say industry ni ye nyina ye nye dai okay kamom ni empagya de ne nchirima na eba no omu na this new system eba mu enkura na eba no na obaketo akwa de form na hwede ode be yeah iti ye masa ankura ne kwan me de no sa de be chim na awurade be ye madom na ade a chime aboskemo na manya obia wo street aboske we ogina we de aduma no betim na ontimi nya hwe bra ontimi nya hwe so me de no say de bia menya nipa foforo what talent na metimi aboa ma na talent na ede apie me de no aside no de obi aka bia na ma Peter isa me de ontimi meka bibi nsi manim say aboa na akwase a David sebe wonim nyi hu nse me yeah and I only mean yasem David no I can't baby this time around we living in scientific world me da say Allah what's we living in there scientific world that's ye yan kamom say we bufu we bufu me kwa me wo ye hwan na be ka chem say eh say na okura Kumawood me correct wo ka chem say chale men kanisa kasa ye nyina ye baako ne ye nyina ye nsum yeah na ye moa na adwuma ne mpagya so e bia wo me ka chem say ye kwasea ba how am besi aka kwasea na kire wo eno no na dia asem beba no no kre o kana kura kire me aka kire me ba de wi abesi aka no kura kire me kire say wo time what time no kre eno kre pa eno kre me meka no kure na kire wo afutu e wo mu mienu de obeyi na nim ode betufo no ena be kire so obefa na asa wo mfa enye me na meka kire so time wa asem a wo beka wo bi ogina chi no o ta boy kre so eti enyi sa wo tan ni mfiri ye mu ena enye me pa ne sa me be like you David enye me pe Enyame. you go work nipa o movie mu a what yes ena me ba ye so nya me nko na me didi opa bi so bia me ne nam bia oh yeah enye me nko na me didi oh yeah minim pa o mo me ne o mu ye adwuma ko opa mu mi sa papa Kumase me fon ko a wunyame me mi su fon opa bi sa o mo sa hwan ye chisi ye hia wunyame fon no ane makasa me mpe ayi bia metembe me hyemadu kurum a me kame a me kan said the one don kind obekwa akoka no obeyi ba akwa to ho hey why you say intimate mesre yem for do ene koroye say even akwase antwime ya ade na nya ka kire me yie but emfa kasakwa amfa nimatem what must expect me say me sanfa wasem na wo ka no what you say aha ka kire me akwasi ade say ana obi a wo say oye Kumawood ni o mebo mi audio a magina baabi akase me na maje o mo fa sa audio no me se metena se observing your mebia de ntia most of the Kumawood pioneers no dodo na empe Dr Likee asem no me decode I'm telling you on say where we are coming from no you have a problem with uplifting people. Enye yesu ene eban. Ye nya nkrofo asabi ye ko baabi a eya ye pese ye so nipa bebre nsa na ye pagya omo. Enka ye nature ho. What the so study kra na even in our family settings no. Bet man ka say 80% or 90%. Family ni nipa ba ko menu biensa bi pe na die omo maka nyina no lie. Enu nti sa suna no mo de awura entertainment industry nim. O se nkrofo bi wo ho a e ka o mo nkono na nka da bi o mu na ye kuntan o mo ba o bese yanto nyimfro mo. Uho ma hopo o ma dane anyame nketwa. Sa nkrofo de nkrofo a o mu drum pempenso bi a o mo mpese obi a be den e be climb bi abasoro bi.
ana Dr Likee nso eye nipa ono so onya opportunity na okoduru so no odi atwede asi wo se wa wo pese wo ba soro ha bia no wo betimi afra ba bi ana mo soro no enso mpese obi abeba ho bi enu ntie ene nia odi atwede asi wo se nipa dodo na amfro no mo mra soro bi no mo nso me kese no e wo se ye tan no e wo se yi ni firi ho e wo se kum no Dr Likee problem a o face nyina ni. I'm telling you point blank. Dr Likee problem a o face e wo entertainment industry nim no ni nyina ni. Enye se waji Kumawood asoa. Enye se waji Kumawood bia asoa. Dr Likee nye nipo ye kuntan. Dr Likee onye nipo ye kuntan, onye nipo de star wo hu. Ye nkrofo bi o ho a star hia omo. Senior boys sem hia omo. Omo na ne Dr Likee wo problem say. I'm telling you. Because Dr Likee no e ha ne say ono nko abekwa akogina soro na ase ne boys na obi ehu na osesere bibi obi ese na de na comment me because he is coming from the street and no me ne mu na wa ha se nyame apagya me ase be ya me ho nya hi na bi kura na mommo me ho pobo na mu nyina enko soro because ye ko ho a ye di beje ye beti ye ho ase ye betima ye nioma extra. That is why industry no anase Kumawood fraternity no dodo na atano no omo mutano ne nyankwala no omo mutano no dodo na senior boys and girls no more industry nim no. To me enkrofo a sabi okoba bia anase oduru mpempenso bia omo mpese obia ebeduru obi no we psychology ya more times no aya no more inferiority complex. Ane ehu bi omumu say hey na the stars be brave we be brave hey nipa be ye nyina be stars no de no. That is why ebi mu kura timi ko ebi mu timi ba out be ko say uye say YouTube kura ma bla onye star TikTok bla onye wow eh some complex bia e wa bi before be brave so more times it's only confidence aside any be chill this way obi a we are very confident especially oba brochire na sa opese obo abusuafo 1 2 3 bi wo de ba komienu miensa bepe na obi afa ho tan no ma fa ho tan eh ono na ese onye den na otwe omu nyina begua. The same problem ana Dr Likee den face but reply na Dr Likee ediama industry no is so powerful, humble and perfect. Or say what say or say ono na su Kumawood ono na revive Kumawood ono na di Kumawood ba no for evidence near den ebra bonten. I met Dr Likee at Charles de Gaulle Airport Paris. During our interview mibusano Dr Likee nipa o ka se wa ye bibi kra na owusuniti on pa bodini ni kuntan yao ya. But in so tired upon Chenia, opie betonyom. And until now, Dr Likee kasano. Because said Dr Likee ebe kasapano o enipa on pesa. And yen lie. Could be yadro. But now no. Wale one in channel bibia change. Wale unya energy no right. And I think say Wale ehuni e koso. And until Wale krabetunu for say Likee on the omode yemi no. Se nye ne den ne kasa me so me de fight back akoma yima firi ho. Ana mema ore fi say wona street ni nyina down. And until say we mistake na nkrofo we pursue a. Hwe nipa dodo a enam so na obi a wa channel a obi a didi. So o man nkrofo we e de ho ya ani bre beye epia firi ho a. Ask yourself say omo mudi wachini nyino mbede because ankrofo we na omo force say obefiri ho no. Ask yourself say time na no mu rain no enipa dodo say no mu so mu nsapeja omo enipa dodo say enunti no Likee ma wani na ho me to me minim say afuto we na Shatta Wale beden e de be ma no yao me hu bi da normally place can was say love, peace, harmony, a creative space, creative environment. Because creative energy and kasano and stress.
creative energy and stress. Creative energy. Ubenya, very, very quiet place. Very beautiful atmosphere. O tensium, fine, akolebi te onche ontiase. O jene, uhu frama, show yase. Na ideas near den, eba. Where the Ghanaian Entertainment industry. Ghanaian Entertainment industry. Metaphor, Sony Kukudra, be charge you. Dr. Likee akasa, men kasa bebre. Or say wa evidence biano, Fabra Bontin, tia. Thanks a million for being part of today's episode of the Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Onyankopon show na ontin anim show. Remember Rain fi say me for comment section all there. What you say? Why am I me share crowd am I watched WATCHED. Na me wi say wa